Timor-Leste ia mercado tais ka tais market, enquanto ia India ia dilihat nudar bazar tradisional nebe faan sasangka produto artesanato sira único ia India niang. Ia momento neba hafuintung husibis, quase ia tuku 5 lokraik horas India, equipa jornalista na Ronolo Racing 5, nebe mai husi nação sudeste asiático, hanesang Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos PDR, Singapura, Tailândia, Timor-Leste inclui Vietnam. Nebe hola parte ia programa Familiarization Visit of Journalists from Southeast Asia 2025, nebe facilita husi governo Índia, li husi Ministério Relação Externa Serviço hamutu com a Embaixada Índia e a cada nação. Halao visita babazar tradisional Índia nebe hanarang dilihat. Husi jornalista na Ronolo Racing 5 ne, maioria foi em primeira vez halau visita barai Índia, nune excite ituang bahira to ia mercado dilihat. Portanto, dilihat maka bazar ka mercado tradisional nível localiza ia Nova Delhi, Índia, mercado idane desenha hanesang aldeia tradisional, ho uma kakuluk no patio nebe nakloke. Vendedor sira nebe faan sira nia produto ia fating ne la permanente. Sira tem que troca malu ia cada lorong Sanolo Racing 5 larang atau fo oportunidade mosba vendedor seluk. Hodi faan sira nia produto, nune visitante sira belehetam buat fong rumah cada tempo. Ia mos sasang artesanato hirak nebe faan ia mercado dilihat, makanesan tekstil, cerámica, joia, escultura ia ai, pintura no escultura, enquanto roupa tradisional, maka sares, salwar kameez, kurtas no seluktang. Laos nedet, bazar tradisional dilihat mos sai fatin diek ida, ba ema sira nebe gosta hahang, tamba ia fating ne oferece hahang sira nebe popular hus estado oi ia India, liu ba hahang tradisional indiano niang. Tipo ayhan tradisional oi husi India tomak, hanesan chat, kebab, dosa, idli, vada no seluktang. No Laos hanaran dilihat, quando la ia divertimento hanesang atração musical. Dança inclui atração arte sira seluk, nebe bele diverte visitante sira ia mercado tradisional refere. Portanto, dilihat maka destino perfeito. Basira nebe hakarak experiência cultura no tradição oi indianiang, ho artesanato oi hahan tradisional, no atração cultura sira. Dilihat mak fating nebe tem que visita bahira ia Nova Delhi. Mercado tradisional dilihat cada lorong hahu loke husi tuku Sanolo Racing ida to tuku rua madrugada no taka bahira India celebra sirania lorong bot festival hanesang ia lorong Ronolo Racing ning fulan janeiro no lorong Sanolo Racing 5 fulan agosto. Dilihat rasik estabelece ia fulang março tina rihung ida atusia Sanolo Racing hat. Land comes under the New Delhi Municipal Corporation, and then the stalls they being allotted here. All the artisans come from different states of India. The poor artisans who have the talents, they got the artisan card made by the Ministry of Textile, Handicraft and Handloom. So they get the stall here, and we are Delhi Tourism who's taking care of this project. It is inaugurated on 28 March 1994, and every 15 days all the stalls got changed. Then new people comes with their products and they sell here products. So it is closed only on festival of Holi, and then we have 26th January and on 15th August. Otherwise the rest of the days it is open. And now recently we have taken a good step that Delhi Tourism with the Ministry of Tourism has opened this Delhi Hut till morning 2 a.m. From 11 a.m. to 2 a.m. this Delhi Hut is open. Okay, So so what's the meaning of Delhi Hut? From Korea. Delhi Hut is basically it's a place where all the artisans gather together. It's a kind of a house. A hut. It's a hut, you can say. Basicamente, dilihat hanesang fating ida, nebe acumula artesanato sira, hanesang uma ida basira. Dili refere banarang enquanto hat mak uma ida.
Husi India Lita Isabelita Televisão Timor Pos. Janela informação ba emohoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.